Ikaw San Juan Bautista ka kunikwing isyal sa esye aliratil ikaw Dios. Mukuperpom na tsak santilhu. Maapar narilik arunasye. Pero kispanu tsak likirak ikaw Dios. Ut kispanu liparkwan staklag tsak span likakwa. Abanan lao kwan li santilhu sakhu. Dal nakakchik nating anak kapanu linarak ikaw Dios. Mas inaus li atin shkabish yali ratil ikagwa puntakesh atinak sa libro de Isaías rikil evangelio aus yali ratil ikagwa Dios masherapita panche juninesh marakwar kyokesh ankeras tiabat uchina kwartrach akshkumej katsum akkok achina ilokcha akkopru chak Akat kakale. Sana natin ang kabadiyos. Kim omak lisheli kagwa chali profeta Isaías. Makaw ka na lisheli San Juan? Kim omak lisheli kagwa chan. Chishkuni li yokots li bukush li palash li salash li kitsish chan. Kim omak chishkuni lan chali ratili kabadiyos. Yaman arta banat kakibesh tenami. Mahatikish teheli kachoch na shik kamini. Haan li kajuam ishtenami. Kawasan Juan kishkanchas eshte palembre li tenamiti halbakaush li kyotok cholek sali chakichoch. Autanah Juan li junjung chi iglesia católica. Kyo chishtalbalach kishke shte palembre li tenamit. Nakteshkot shol teshkals kaush uteshpanu linarach li kabadios. Bukutniet na sa hunak likutan li kaskizit. Shkwabita kuna ratina kabadios. Mareshin totrakin chol, mareshin harakin kaush, mareshin kanabrashpanu kili mausilay. Yo li ratili kabadios. Yo li iglesia. Hol shpanu chak li kawasan Juan. Shalilok laha, punang le aplauso chokareli kakwas, panak hali bendición. Kareta anak te okso sa iglesia, naksikachak lihap ni kakwa, yo kedak chiod. Ado shili Dios, doji taneli lok laha, paran peteng, tohosh kanawiru lihap, ikeresh tanamit kumpotas, kepa lihap. Yot omakech, ol, halomakech, au shalirati lihapa Dios. Ti cobres yomaksh eli hakwa eshtenamit salikachuam na balsuta pila ono ko chokosing no ko eshing na kwan li bukush salikachuam li na shekeli ratili kabadios. Kianak la oy ah papanel iglesia católica, kianak la iglesia católica ojob li hakwa Jesús, pero si to Juan afiana chokosing na palashinga bukush salikachuam la ola papanel católica. Toh, Juan ansali kajuam ishtenami. Kuan li etil, kuan li hosil, kuan li bachbachil, makachinach papanel katolika, mas sali shuam. Mayelaka to chak sero choch, kachimana echak shukuk saber, tinati chukwa. Majiba mish shuam ahonashke. Yokots, olosh, buosh, kibomak shanarati na kabadios na Juan. Makachin kaskete shik nari rasreze. Nakul sa makachin nakakuchiro. Siya nakakachikawin. Shik nanti chikawin. Te kanak raskuna ruuk sa kya chikamaan siya gimsin. Kwan shik nak tayo karo kaya kashkat asuro sa chang karo kashkat. Ruuk ta katsot. Narak na siya to kwan ki matrak sali kachuang ishtenami. To kwan li polosh li kyokot ko nashteli ratili kabadios. Pa bangkesha li ratili hakwa makachina pa panel katolika mahin sumsug manarak na siya nakshkil chiti ka bueltan toh mahi ishtenami nabalak katolika mahin sumsug mahin ashishuang kwa hop kwa kibrelash kahol tinatin chukwa mahin akosh na sumlag mahin katsumlag katra mahin uswan kinchi kamina kadwek Ata chikirumas. Tsaka ke.
Kung chikan siya tumintrak, maya sumlak at chikaman at por. To, Juan Gibatak, Chalirati Caballos. Que ahora se aplauso, Lijagua. Chivo Macan, Chalirati Caballos. Karuna Kanakila Chuam, Matok Yok, Atsahu Shaman, Sakui Shaman, King Asha Jibla Chuam, King Asha Sumlana Shatkam, Narakna Chalirati Caballos, Link Asum Suchan, Ruchil Kobetak, Yumbetak, Shioka Kisali Chuam. Pejal Chihunilesh. Chivo makale juam sa narati na kabalos kaya naman. Kau bayak na stekela, na stekela. Wanak wak panelak di Chanel, makisumsunak am hob siap sa speng angkeloban, nas am hob siap chibichan, pero makina sumlat. Toh jokot siya kaan, toh kwan siya kamabakuel taran. Pero hokat tiko kaan. Hanak ti shibis juam. Pero mukula es negasintia mukulina otomas ugotes mira. Sikuya kailan. Juan he kamano sa likangit. Nakwakat sa likangit es como li sumlag. Puersi kagya sumlag. Nagbiag asay juam lain. Naksing amok to sa akin kana Patricia. Juan kuk na kutsya pala nagbiag at tingkali ara nakikili siya kana pero squawk si rashtag amkim skikime kutsya. Aklo Christians Christis de Peit, Jean Shot, Kutmanki Kahu, Jean Shot Sumlak, Jean Kana Patrice, Kelly Ratish, Kelly Quatin, Kana Patrice, Quachi Macabro Hiku. Hana Narak Cabadios Salikachuam. Kibo Makle Chuam, Shali Ratin Cabadios. Ti Cobresioman, Shali Ratin Hakwa. Hati Cobresika Kachuam, Stenamit Cabadios. Chanarate nakagwa. Sina usta ka siya sa evangelyo ni kakwa kasi. Ti kobresyo mak shmeli kakwa siya. Ti kobresyo mak ruli bechiru. Ti kobresyo mak siya. Han shkap siya kiresh yepan kawasan kwa. Out nish atala Juan chan. Yarishi shul chan lirati li kabadios. Bukut ina usta atala Juan. Pero siya lirati li kabadios. Alao ina usta ti kala nakwa. Mukuna nakta chiki chali kana achil kuna ki oka 200 echirisha nakwa mukuna rakta chiki. Ki pamaklechu am changeli ratin ni kabadios. Ki cobresio maksheli hakwacha. Abimak nashtiesa li versículo 7. Amanak kiril nak napalem la fariseo de la saduceichan jokep chichal rikire nak te kupsik shachan kishtiere emchan. Esh ralal amolaichan anush kutuk cherunak tesh elelik chirush hoskini Dios. Pune atish tesari 8. Chikutung misale amchan linaruchini likyot pachole lihal magaushan que una aplauso likakwa. Ebla saducei, ebla farisei, in auseb lishihom lishmanuhom. Habanan jokep chishik chikum sik shachan yarena kutung. Nak jokep chipabangsan, yare nak utungsan, nak kuangkep salius, chanarati nakakwa. Pero li San Juan skesan, aud nekesh enilik chirush hos elakawajan. Likyot macholek chali khalbakausan, pero takal chik utung sale juam, chanarati nakabarios. Chik utung. Pero chan kirak utung sale kajuam. Nakshikyola jak mukwag lain tak angel nim anu chalik aus. Lain siya kakalakinak ni shipip ligayo corona de diferentes sabores. Pero nagsiyok sa angel, arang shirake. Arana siya natin sikutong siya. Pero kilao siyok sa angel, siyok sa babas kasumehong kag-angel. Pero toh yokak kishpanong kiling kaus, yokak kichikalag, nas nako sa hon nakabira si Shahok, sinoko tilibag, laon nako yokang Shahok, narak na siya, toh iman nakakajuam. Makinag utong sa kaladyot o tsole kakalukaush. Sikutong sa lecho ang chanarati na kabalios. Masa sa lecho o tsukunilesh. Hora sa aplauso likakwa. Bukulain na jokin si jokin matpo at sipen. Kuli chanchanas o tsukumukin sik na kagyega. Sikutong akal sa lecho ang chanarati na kakwa. Chikisik sa katsoli hokok lima kay kwag itsektanang likakalik.
ونحكي la o salikat juam la olah ángel. Wanak nakakakaliak pikip salikat ángel. Pero ki omakaan siya narating na kawa Diyos. E omakchitik siya nirating na kakwa. Diyot omak ol kol omak aus siya nirating na kawa Diyos. Lianing katish Diyos ol siya ning katish kans aus siya nirating na kakwa. Akwan kamamamal siya nakaliat alot akal siya sa ston li siya. Siya magaman siya. Kwan kamalaran siya. Pinauin ka nakajot kachon nakajot. Diana nagkeste birakan ko karkas charati na kawayos pero kata ting khale chito ko nakulak chiku chito sana kil ata shakting khale un chika makshin santo ta usa ta shakran mare chi chaksho de shikse chosha chan ka ko sho chika mini na bale ke jo ka tinan us shakran chi chaksho ta chikse chosha en atin chapta chi amali ruh chi roksha nakta ter chi chaksho chikam ko chika kawa Jesus Matokado sila ina isinan kwa. Masasalit o chukulis ka siya aplauso likha kwa. Nahabalkas kit ina jogres ka. Naktat kusok naktat ati nakchikaw akantes kiyagi. Pero kadyala kami, Josas Eli San Juan, Iglesia Católica, Lesh Lach Ángel sa la Iglesia, mo shukwak si Esteban Radili Kaba Dios, katolak ike chiris ni San Juan, mo shukwak, mo shutanak, ustate pong litanamit, poke, mukusabeng ta, sa Shmeni Radili Kaba Dios, ustaing achite cha sa Iglesia, mag-ag as chiris, muku Iglesia ta koletra, hanep a koletera. Pejan maraking ka. May Iglesia koletra. Na pala siya. Kasi tingin siya sa iglesia, siya konesan, nag-estet na konesan, impaltin siya konesan. Lain ni Kristiyan, ni kiri nak ni kiunak ko ka nakasya. Maadala ka pangrak siya ratin na kawayos siya ko ka na. Dao ko siya nagos na ratin na kawa. Ikas kami na ulit na akin. At yakli ratin ni kaba Diyos. Aros siya husut ni kagwa Jesus. Diyos sol palep ni tanamit ni kawa Jesus. Diyos siya atinak sikaw. Kan mo makle mausilal. Diyos o makle cholchan. Lianing kat Diyos is olchan. Saliratin ni kawa Diyos. Shik sa shamlenis palmachan. Aros siya lang Pedro. Kagwa siya rin. Arucha ni kawa Jesus. Holy chanchanak maskawa atin Diyos Esteban. Manakakila ba Kristiyan siya. Chikungkal Diyos si Elchan. Aros siya kawa Jesus. Hajan, manakakwa Pedro siya. Kita ko kishikla hajan. Ayuak kichiri siya blaat siya Pedro. Ahora se aplauso le kago a Jesús. Kinakachako kinajan, pues ayuak kichiri siya blaat siya. Makunan siya blaat siya le kago a Jesús. Por eso ninja la iglesia ko hata kolet rak laot kolet ka. Najalak bi ka Jesus ka kili kawa Dios. Sa hokonak kabili ka kuspa, kakyere le kakwa. Kakwa Dios, tokuan kisa na shkela kwa tinakwa. Pero nakwa halak sa katreli Dios. Nakwa kakwa naktaj ako presili kwam sa katreli kakwa. Oh, nakachali kawa Dios ohon. Mare kwali chakilal sa likahung kaba. Marela oli kawachin tokuan chukunak skap chirish. Ki pamakaan siya nila tili kawa Dios. Mare kwali chakilal sa likochosh. Marela ole kawachin mahusut na kachunok kishakil chiruchika. Puro naksko sa likayibarhan na pogcholeh kuna kompil na kakayi utkun siya kayi. Chi mamakan siya ni San Juan na nakwan. Chi mamak siya. Magamas siya. Chi mamak siya ni Radili Kabadios. Kulay ni Kristo yun. Chi mamakan. Hanas siya kay Radili Kabadios. Kanak ni kebik sa ilej o sa lipakan. Akwan lima laran siya ni Radili Kabadios. Di anin daging at pabangsan. Sure chimalchan. Ak sa shamiru siya ni Radili Kabadios. Anakwan kulit siya yogre. Yan nakitagis komon. Napali komon, marakunak ni komon, San Rich e palihan na pogchole. Usu ka na peh. Hasta na japa ka na peh siya pare. Kana pagkwat. Kana pagkwat na okay li pori shakil. Kung naftiye. Bukwa tuming tani satchan. Bukulat na katiyok sa kukachan. Bukulat na katiyok ituming chan. Takobi. Anese mo kanak skam stoke. Terus siya natin na kulit mo sa kobi. Akiyat nyo kamalaran chan. Itiging katis tawiruchan. Purchan. Ane chikan chali natin ni Kawalos. Nagkakiretal na paligay sa juam sabi. Kuna balakik ta natin na kako. Aklet loli mahal chan. Akshaksho karan chan.
tiking ka, tawiruchan. Isiris yung chanirati. Kawayak na sa kailirati, hindi kawayak sa sistema. Mugukak taki chokere, chokik piyak kilain. Chokik piyak kilain, mugukak taki chokere, lirati niya kawadyo. Ngayon pa ko na ladyot e aking chol, sistema lirati niya kakwa. Asikak niya kawadyo, naktokwali katawila nishta namin. Magkachina manakwan te tiyapak sa ospital, te tuyin, paniliraydan, panityahe. Magkachina manakwan te tiyapak sa erochot, panityahe. Pero naono sa kachon, at tiyapak sa kawali kakwa, at kasikak na kawan, karahap ni kakwa. Ustakwang liraylalin sa akilan, pero kasikak ni kakwa. Katakwa kare, seeh kwalit seeh, tiyak. Gusto na katiyapak pero ni kakwa at kapapacho sa kungkutan. Dahil siya angkel akwak panilak di chanel. Ministro katekista ni kash sa ileto. Gusto na katay seeh pero seeh kwalit seeh. Sa kungkutan ko siya tiyapak siya nirati ni kawanyos. Hali na so pinchon. Dios siya sok na singkere. At Dios siya siya nirabi. Lesh ni kalibalak na seiba. At Dios siya limpokpal. Lesh ni kanachinam, kawachinam, lesh ni kolomil, litzololpik, katekista, at Dios shereli mokal. Lesh ni kalepal huhum, Dios si beresin kere, Dios si chilon kere, Dios si kakalen kere, o kanesh ang gilesh na agrupación Vida Nueva, si kyalek esa di ministerio, si chinake chol, ke magchukas angeli kakwa, chokem sa komuninaw, naktakulak na natin suki, lain suki kakikwe, si ke chinilang kini ahorita ng college, a las 4 de la mañana tiene hulak, a las 7 de la mañana todo tiene hulak, rike na blikale para la gloria. At yung sherete namin, arishi hulak kakwa chikanakin.